Nongeye kubasuhuza mwese mu dukwiye ku mwa Professor Muhigi Entertainment. Aha turi mu karere ka Bugesera ahitwa Batima ni mu murenge wa Rweru. Iki ni ikibanza rero cyegeranye n'akagari cyase ibiro by'akagari ka Nkanga ahitwa Batima. Ni ikibanza kinini kandi cyiza gifite ubuso metero kare 475 kikaba giherereye ku biro by'akagari ka Nkanga. Zoning yaho ni R2, umva ko ari mu miturire neza cyane rwose. Iki kibanza rero iriya nyubako muri imbere yeho amarange y'ubururu ni ibiro by'akagari ka Nkanga, ni hafi y'ikiyaga cya Gaharwa kiri hepfo ahangaha gato uyu muhanda metero 100 itugera ku kiyaga. Ikibanza rero cyashaka amafaranga make cyane $2.5 million, ubuso 475, uvuga ngo ni hafi ibibanza bibiri bya 2015. Iki kibanza rero amafaranga ni make $2.5 million ugahita ukegukana. Zoning ni muri R2.